megalayapost.news. Kaseng Khasi Student Union, West Khasi Hill District Unit, kala kamba ka Sorkar Assam, haka khatway tarig unaylur arjar arbusaw, kala wansor jamin ni kijaka banti surok hakitan kaput, kata nakasnong sok marang jirngams imship West Khasi Hill District, badia kan ni kasurok, kitemu ban pom lengba kasnong, nong dron para, nong ma, nong mauleng, nong soram, kibade kisnong Khasi paka, bat ki baha papo ke West Khasi Hill District. Halor kani ke benta, nakaliang jong ke KSU, hapo ke jingyalam Presiden ubak John Fisher nong siang. Menta kasngi gila lek bania kendo yu Deputy Commissioner ke West Khasi Hill District ubak Garrett L.S. Dites, ban penpau ke jing persya, bat pak tuklaru halor ke jing yabiteng jong ke Sorkar Assam, ban wanra jubor gi projek baper gi than kaput, klam da buram ya ke status quo. Ka KSU kala penpau ru bawat haba ke jing yakren ban penbej put hapeng gi ar Sorkar jong ke Assam ban megalia kadang yad. Khamtam ya galang pi sektor, hendrai ke jing lek jong ke Assam ban temu wan raja bor gi kampen roy klem daya pentip markaliang kapen i ba kam burom mi kata kajing yakut jong ka status quo kebalayate baswa ban pentre ginu ki scheme ni project hagate ka than kaput bajia kajiaput dai ban yo kajing menjur na baro artli ki jela ndrai ka Sorkar Assam bunsin kapen kenya kate kajing yate kumta nakaliang jong ka sen KSU kala maham ting balada ka Sorkar Assam kale donbor klem kajing menjur jong ki pajba berkumjuru ki bor punya district kaseng kan mi ban yakun persya wat ban penprai ka surok ne ban punjulor ki kali badi ki kor ki bor tena kaliang ki isi Western District menta kasni lawani kali udisi jong Western District bani kran lo kini ki benta jadi kajing tu jong ka Sorkar Assam masina surok ti apo langpi Nong somarang terter haban ya kiwi nong baki nong dron para nong ma maulin nong soram kiwi te kumangi tiap beros kata nakalang ka Sorkar Assam ban Meghalaya ladang hapna kejing put bat kani ka langpi ka hawa pok scan face ndre hidup menta nakalang Sorkar berarti di jela kimpala ban penbeng tingi kini kejing le jong Sorkar Assam ban sinang ting surok kalong kejing penkeng tiga ain status quo kumbala penbaik ba kinu ki nakliang ki Sorkar arteli ki jela ki deban swab senang kinu project iban yo kajing itu ne kay NOC na kanu ka jela ke baki haban sina te kani ka jingla jok Sorkar Assam senang ki surok la pen kay ka status quo dan nakliang jongiru habang itep ikni ni so persajur kini jitu jong ka Sorkar Assam nomor ku mangitep ba ka soka jelaru ba pentri ka skim JJM hangki apo langpi nakaliang Sorkar Assam kapesange na kini ki project jong Sorkar jela nomor kini ki baro kilong kijik pen katkum ka jingte circular kalong ba baro arteli ki jela kimde ban penwit ya kini ki project jong central scheme dai kini ki jingla jong ka Sorkar Assam kalong pen te ka circular te nakaliang ka seng entah kasih ni yang persiapan ngin nomsya dalile yak te ka projek jong ka Sorkar Assam masina ti surok bat lada ka Sorkar Assam ketemu ban sina bat kale donbor nakliang jongi haban pen ibor ban ngil haban mi syakmat wat ban penpra ya ketika surok ne ya kinu kita jong ka Assam kebuan ra ban thang ni ti mesin ki bat ketemu ban sina mar kani ka long ka jipun ken bat ka jing pecuk sir ya ki pai bang te mar ha ki si kerwiterik kilawan da ki sipai banwan penibor tenang ni skmat nakaliang jongiru ngin yang scam bangin persya ngin nama ila dalile ru amya kani project megalayapost.news.